Dobar dan. Znate već ko sam ja. Prije 5 godina sam išao planinariti na Mosor stazom od Kućina do Debelog brda i bila je zarasla i bila je kaos. Sada nakon 5 godina iću istom stazom i vidjeti kako je, da li se išta promijenilo. Uzeo sam Gran Cereale, tek toliko nešto da mogu pregrist, haha, makar sad doručkujem. Litru vode, uzmite si više vode. Zašto? Zato što sam uzeo i 2 žuje, tako da ako nešto uzete žuje, uzmite si više vode. Koje sam umotao u novinski papir kako bi što duže bile hladne. I naravno škare za rezat granje, haha. Tako da, sljedećih par minuta vidjet ćete vizitu planinarskih staza Kućine Debelo brdo. Ja sam Marko Kovač, Žuje Zakon i Degelik. Evo, ovaj put. Zar nije bio problem posjeći ovu granu, malo čistiti. Sva sreća, ova vegetacija ovdje trenutno nije toliko problematična za proći. Evo mene opet na istom mjestu, 5 minuta kasnije. Magija. Nekako je puno ljepša staza. Prohodnija. Zar je to tako bilo komplicirano? Zar ne bi bilo ugodnije? Mislim, mene ne smeta, ali i drugim ljudima kad ih dovedeš na ovako mjesto može biti malo neugodno. Sva sreća ovo tu vrsta drva, nemam pojma šta je to, je skroz ok za ovo provlačenje. Ali ima takvih mjesta isto gdje je bor, gdje je šikara i onda kaos. Pogotovo ako si u kratkim hlačama i kratkim rukavima. Što je normalno za ljeto, naravno. Evo, sad se ovaj dio ne mora čistiti sljedećih 5 godina. Znači, unutar 5 godina, koliko se sjećam, su mogli postaviti ovu tablu. Doci! Wow! Jako mi puno znači doci, ko da ne znam čitat kartu. Ali, uzeti ovakve jedne škare za 60 kuna u Pevecu i svaki put kad se dođe ovdje, 2-3 osobe, fino, cap, cap, cap i doviđenja. I imaš ono super stazu. Eto, idemo dalje. Tek smo na docima, treba doći do Debelog brda. Evo, njima sam smiješan. Čak sam i sebi u određenim trenucima smiješan. Da ja iz Zagreba moram doći tu čistiti Mosor. Jel volite ovu planinu? Evo, vrijeme za pauzu. Jer ovo je malo naporno. Ne samo radi sunca, nego radi toga što sam sam. I solo režem. Da nas ima više, bilo bi puno bolje. Ali eto, ja nisam u planinarskom društvu. Ali zato nisam potpuno sam, nego uvijek ja sam naravno žu. Koja je još poprilično osvježavajuće temperature. Nakon dobrih 2 sata što sam je kupio u dućanu. Vidite? To je trnje, ne? Skoro su okej staze. Zar je tak teško sa ovim škarama odrezat, bacit sa strane i onda imat normalno prohodni put.
Je to tako komplicirano. Potrošiti jedan dan planinarenja. Sada ovaj put treba proći na ovaj način. Znači sagnete se, gurnete granu i to je to, prošli ste, bez problema. Srećom ovo tu je glatko, koro, drvo, pa se može proći, ali tako kad je drače. Tako da ono, mislim, sorry, ali ovo nije uređena staza planinarska koja je markirana. I nemojte onda staviti u planinarsku kartu, jer će ljudi uzeti kartu i ići tamo gdje je ucrtana. I onda će se tu razjebat, zagubiti, izvat 112. Ajde. Zar nije super pogled? Mislim, okej, ono. Nemojte misliti da sad skroz nešto kenjam, nije meni bedić kroz ovo sve. Ali šteta, šta znam, svaki put iš samo do Giromete iz sitnog, ono, i masa domaćih ljudi, ono, bio sam 100 puta na Mosoru. Bio sam samo na Girometi, Vidskom stupu, čak neki nisu bili na Kabalu, čovječe. A da ne pričamo o tome da ne znaju da je Lišnica istočni dio Mosora. Pa isto tako i sve ovaj debelo brdo, popeo se od njega sa klisa, evo, iz Kućina. Mislim, ono, ima staza full na Mosoru, ali većina su zarasli. Evo ga, došao sam do ovdje. Napravio sam si još jednu pauzu, naravno, za drugu onu pivu, da popijem dok je još koliko toliko hladna mlaka. Ipak mi je danas slobodan dan, tako da ono, neću ga potrošiti samo na ovo šišanje. Tako da idem natrag u stvari prema Lokvama, prema Kućinama, pa ću dodatno proći još jedan po taj dio i možda pošišati još nešto. A debelo brdo ću ostaviti za drugi put, ukoliko domaći ljudi ne odrade, ajmo reći, očekivajući posao. Ajde, živjeli u bok. Ne bio je jutro, ali i Hrvatski igra protiv Španjolske danas. Tako da treba rano početi piti.